Salibonani, ibizo lami nguPretty Mpofu. Ngingumama ophila ngokuthengisa, ngiwoda ngaphandle kwamazwe ngizothengisa ngapha eZimbabwe. Njengoba lokho kwaqala i-lockdown, savalelwa amabhoda, savalelwa ukuthi sichaphe imingcele ngaphansi kwamalizwe siyoda. Njengomama ophila ngokusebenza, ngihlangane lama-challenges ukuthi kungasaphileki sokunzima. Sesingasakwanisi ukuthi siphume ngaphandle kwelizwe siyoda. Sesisenza ukuthi sithumele abanye abantu ukuthi basiwodele ngale ngaphandle kwamazwe. Abantu labo esibaphinda sibabhadale futhi izimali, siphinde futhi sifake la kuma cargo trucks ayiwavunyelwa nguhulumende ukuba nahambe. Kuma cargo trucks lapho lakho futhi besihlangana lama challenges ukuthi kwezinye izikhathi impahla bezilahleka, kwezinye izikhathi besidurisela, thereby bese sicina sihlangana nokuthi ima business ebesesiwenza all this time during lockdown period besingasatholi ama profits. And another problem futhi bese sihlangana layo ukuthi ngesikhathi khona kule lockdown singathengisi singahambi, sihlangane lama challenges ukuthi sacina sisidla imali zokuwoda, sacina sesidla imali zonke zokuthi siwode. Ongawa ukuthi sikhuluma kumanje nje noma sokuthe sokuvuliwa amabhoda ingcele ukuthi sikhosele ngaphandle kwamanye amazwe sivuliwe, akusahambe ngoba zona imali zokuthi sibuyele back isiqalisa amabhizinisi asela mali. Sesadla zonke imali zokuwoda, sasala nje sizihlalele. Phezu kwakuthi khona lokhu ngesikhathi se-lockdown, ngesikhathi siphathisa ama-cargo trucks, ngesikhathi siphathisa laba abantu esibathi ngamarana abayibada abantu besiwodela izinto, besihlangana lama-challenges wathi abaningi bakhona bengathembakalanga, kusiba lokulahleka kwezimali, kube lokubuya kwezinto zishodile. So engingakutsho ukuthi i-lockdown lesikhathi se-COVID-19 njengama-cross border traders, omama abangama-widows, omama abangama-single mothers, hlangane lama-challenges amaningi akuhlukumezeka. Abaningi sigcine sesigula imikhuhlane yokuba le-stress, imikhuhlane yama-heart problems. Ngenxa khona lokhu ukuthi kuyabe kunzima njengomama uhlangana lama-challenges ukuthi nxa uvele uphila ngokuthi uzisebenze uzithengise uchaphe ngaphandle kwemingcele yowoda. Sesihlezi manje ezindlini asisathengisi, asela mali yokuhoda. Uhulumende laye waphinda wasithembisa izimali zokuhoda wathi uzasinika imali ama-cushion fund awe-COVID-19. Ama-cushion fund lawa nathe kuya kwabuya kungama-$60 in RTGS, okuyimali esingazange senelise ukuthi vele singathengani ngayo, ngaphandle kokuthi iningi lethu sathatha lezo mali zathenga impuphu kwaba yikuphela kwayo. So besikhangelela ukuthi at least ngabe kade singomama njengoba nje sokuvuliwa imingcele yokuthi sikhosele ngaphandle kwamazwe, sithole uncedo lokuthi sithole imali zokuthi siphinde si-restock, siqalise futhi amabhizinisi ethu, siqalise futhi ukwenelisa ukondla abantwana, impilo ziqhubekele phambili. Ngiyabonga.